بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala giyang kaiya mipantag sa giyang kaiya Laylatul Isra wal Mi'raj na isad na iya madakallakak wa tanurun na anduan si kuwagamatan wa agama Islam malagi din sa amalag na kapakabagra para tiyatan si Allah subhanahu wa ta'ala na gusto kapakabagra para tiyatan si ko ay malagan na nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab sa giyang kaiya pamanan na miyang gulaw la sa giyang kaiya Laylatul Isra wal Mi'raj na piyaki ilay sa iyo Allah subhanahu wa ta'ala agiyang kuto kapuro pangkatan inibigay niyang ko nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyaki ilay sa iyo Allah subhanahu wa ta'ala agiyang kuto antun ini ba na kabagar Allah subhanahu wa ta'ala pamanan na kababaloy niyan kadnantan wa rabbul alamin paman na taman na agiyang kuto paman na kapakagagaw kadnantan wa rabbul alamin gito paman na tigtanong agiyang kaiya makampat usayan sa giyang kaya Laylatul Isra wal Mi'raj na kalu-kalu na adna makwatan si ando. Paganayron mga bangsami na giyang kaya Laylatul Isra wal Mi'raj na madakala pagisi o ino bagyang kaya pamanan na Laylatul Isra wal Mi'raj na siid minipantag sa giyang kaya Rajab antaw basi ko Rabi'il Awwal. Isa na pa maaka babarampangan sa sabagi at tira na anton ono ni titu paman na tutulan sa giyang kaya Laylatul Isra wal Mi'raj. Ande mini pantagagiyang kaya kananiban na Laylatul Isra wal Mi'raj. Na giyang kaya kuan mipantag sa kananiban na ande minipantag sa Laylatul Isra wal Mi'raj na ayakaw saya si mga ulama na did no pa mapagayon na yun niyagiyang kuto titu kaya ulawla agiyang kaya Laylatul Isra wal Mi'raj adna penggiraw ayakiyang ulawla niyan na dapan so hijrah ayak yang ulaulan yan na mga saragun ada penakatuwalin ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pamana na salakawakuan ragun aguda taro tumabu adin pagayon na yun yung mga ulama o basi ini mini pantag sa giyang kaya Rajab agus o dinasi ko Rabi'il Awwal samanan ayakuan kaya timbalan no si ko pamana kaya dirugudo no mga ulama na da amia katanto si ko titu kaya laula o Laylatul Isra wal Mi'raj ande mini pantag kapag iti ko mga ulama isa hikmah sa giyang kuto pamana na da ka tangkad giyang kuto ulan-ulan o di nagawi kaya gulaw giyang kuto Laylatul Isra wal Mi'raj na sabab sa upaman na pangali sa upaman na babaluyaw mga tao ito na iba na bayaran sila giyang kuto upaman na Laylatul Isra wal Mi'raj. So isa ito akuan mialo yung mga ulama kapakaya sabab da katendu giyang kuto ulan-ulan agusugaw iya kiyang gulaw giyang kay Laylatul Isra wal Mi'raj. Ikadua na maray gatigo mga ulama inopan si kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nadan yang tendua may pusap man Rasulullah na may kasabi sa mga sahaba
nasa ka mo tumabua dan yang pentendu daerah pentendu o anto na ulan-ulan ka pa maka mata tendu iran na kepakaya adna makadeg apa mana mga katiru iran uli nakatiru Rasulullah akat isu kaya pantagan ulan-ulan ku Lailatul Isra wal Mi'raj uli na maalo yung mga sahaba akat isu miyatirur kami Rasulullah kaya pantagan ulan-ulan udi inagawi sa giyang kaya Lailatul Isra wal Mi'raj na sa manut watigu mga ulama na inopen da amia da tiyang kadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si mga sahaba guda penatiang kadu mga sahaba malagna bayran tindu gawi si ku Lailatul Isra wal Mi'raj kaya malagna na gitu ni karina sa ayat na benar na giyang kuto di mata tindu anto na ulan-ulan nagu anto na ni bana gawi agu isap na yakarin at tigo mga ulama sa giyang kaya Lailatul Isra wal Mi'raj na kana ubay ni di tunan iba na nasila o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agu kana ubay di sila mga sahaba o pa makadira na di sila-silaan na matandud na giyang kutagaw ya diran di pamana katimu-timu sa malag na pantag sa giyang kaya Lailatul Isra wal Mi'raj. So sa manuto at yung mga ulama na gito'y karina sa giyang kaya Lailatul Isra wal Mi'raj na kana ubay ni susuguon o ba di isla-sila kada amiyatoon hadith daguda amiyatoon nakatiru mga sahaba batiran nakati isugawi ikati ulan-ulan adi kay meron di timu-timu kadi mi isla-silaan so Lailatul Isra wal Mi'raj. So ginan ikapitano ang mga ahlus sunnah wal jamaah kana ubatan di sila-sila agi ang kaya Lailatul Isra wal Mi'raj ayabu pamana na mapapakair katanor na giyang kuto kapagaloy sa giyang kuto tutulan sa giyang kuto miyang gulaw-law na bitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipun sa giyang kuto kaya pakaganat yang isa Makkah tama sa miya ko sa Bait al-Maqdis agutama sa amalag na miya kanaik sa langit na naging kuto ang mga piyamaki wilayro Allah subhanahu wa ta'ala mga kudran yan kapakaganian na gitu iya malag na kailangan rakitano aditano di imindalan-dalam ang taaba sa tano so kapkandagatano sa giyang kuto piyaki ilayo Allah subhanahu wa ta'ala bagrian nagu mu'jizan yan giyang tamalag na piyaki ilayo Allah subhanahu wa ta'ala kapakaganian unta abasa tanu agian kaya Lailatul Isra wal Mi'raj na ubed nubatan no pamimikiran na kaya tanu paman na pakakukuman na so pamikiran tanu tantud na paman na limitado na namar gnuban bamatarima pamikiran agian kuto amalag na miyang gulaw la sabab sa giyang kuto miyang gulaw la palayad bagr wallah subhanahu wa ta'ala palayad takdir wallah subhanahu wa ta'ala akatawan tanu ay paratiya tanu mga Muslim na so kapakagagawa Allah subhanahu wa ta'ala na daaban yan limitado ay malag na kagaganian so langwan taman ka sifat yan nagyang kutwa qadir wa huwa ala kulli shay'in qadir yuto ay malag na kailangan nakasabutan tanu sa giyang kaya Lailatul Isra wal Mi'raj mga uripan wallah subhanahu wa ta'ala pada kendalan tanu sa giyang kaya Lailatul Isra wal Mi'raj na suka kendagatan sa giyang kaya hadith amya panutul yakini Anas bin Malik giya malag na may ila yung mga ulama ama bagra hadith miya ka panutul sa giyang kuto malag na kaya panutul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang kuto kaya Mi'raj yan ayam malag na kailay tanu sa giyang kaya pamana ukito kita kaya paka kaya sungu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipun sa Makkah tama sa Bait al-Maqdis tama sa miya kaw masagiang ko ta malag na Sidratul Muntaha ayam manalalag na si ibu sagiang ko ta miya babasagawi nananamiya kaputubok man sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si isa Makkah al-Mukarramah na kati iso kaya panutulon niya kini Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu na inuditan ng mabatya sa bahasa Arabiya kapada ditanto pakatas na
miya katitiyan kay Anas bin Malik mata natin na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiro yan. Mini taling umarak na tigin man na iagyan ko to burak. Malag na gitin nagyan ko to burak. Padatingin man na isa paman na pangangedaan. Malag na binatang maputi. Malag na mapuro at tigin man na di suhimar. Paman na agyan ko to malag na burak. Orian yan natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyagda ko tigin man na taman sa miyakaw makusi sa Bait al-Maqdis. Ginani pa man una nagyang kaya hadith kaya pinutuli kini Anas bin Malik kapitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanini ni manutul. Nagyan takya pa kaw mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Bait al-Maqdis ang magda sa Burak na ini ikatak natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang ko ta maalag na pergi ke tanong mga nabi si ko maalag na mga kudairan si ko miyang una amasa. Orian yan na nasumiyuda ko ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa masjid amala sa Bait al-Maqdis taman natin man isa misimbay nga kuro natin man isa 2 rakaat. Misimbay nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa 2 rakaat. Na orian natin man na miya ka umara sa Jibril alaihi salatu wassalam maawid tigin man na isa pananaguay tataguan sa pakaberg pananaguay at tataguan sa gatas. Nanasukin ni ubayan rak nung natigin man Jibril alaihi salatu wassalam na aya pinili akan nagyang kuto wa gatas ay malag na aya pinili Rasulullah nagyang kuto pananaguay at tataguan sa gatas. Ureno tu ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Peter Rasulullah Peter Jibril ati na ikhtarta al-fitrah ay malagna aya miya pili kan nagyang kuto ay malagna fitra ay malag nagyang kuto gatas ay malagna mapi apang inginuman agu ay malagna na halal apang inginuman. Orianin natu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyangin puro ang kami sa langit. Ay malagna titik tanwa mi'raj. Ay malagna gyud ko to kya punsi na sa Bait al-Maqdis. Apadi su Jibril alaihi salatu wasalam na miyangin puro ang sila sa langit. Na orian natu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kya pa kaumami sa gyud ko to paganaya pangkatan si iku langit na miyanunutok su Jibril. Miyanunutok. Udi na miya mga nisa idin su Jibril sa lakay kami niyo. Nagyan ko ta kuan kaya giro Jibril lakay kami niyo na indisiun adna minisiun ante pedeka na Peter Jibril aso Muhammad na indisiun man apa man na baso Rasulullah na baso Muhammad na miyasugud na simbago Jibril lagi ko ta di mangingisi sa malag na miyas Rasulullah na mimbal malag na siyugud ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na oriano to na kaya lakaan kami atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kaya lakay kami atigu Rasulullah na miyaw mamiro uso Adam. Amalag na ayam miyaw mayroon sa giyang kutuwa paganay pangkatan na langit na su Adam alaihi salatu wassalam. Na napiya kataros kami na natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagu ini pamangan ko niyan sa mapya. Oriano natigu Rasulullah na pianta kami man malag na miyanik kami man natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ika-2 lapis sa langit. Nalaydutok man amiuda su Jibril kalakaan siran na inisieno antay pedian na simbago Jibril asu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na taman sa kalakaan siran. Na so kalakaikiran na gitu miyo mayran miyo mayran sa giyong kuto pa man na ika-2 lapis langit. Na nagyan ko to miyong mayroon so Isa alaihi salatu wassalam. Miyong mayroon so Isa alaihi salatu wassalam abuso Yahya bin Zakaria. Na oreno to ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyanik kami man sa ika-3 lapis sa langit. Kagiyat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makauma kami ko ika-3 lapis sa langit
na miuda sa pumasok Jibril sa lakaang kamiran na nakagiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka maka lakaang kamiran na ayam yung mamisagiyang kuto wa ikatlo lapis sa langit na ini ba na Nabiullah Yusuf malag na so Yusuf alaihi salatu wassalam na ayran miyawma sa giyang kuto pamana dini ba ikatlo lapis sa langit lagi do tumabo piya kataros yan siran gue malag na ini pamangnin ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mapya tamana ti Rasulullah sa tumiyaros kami manati Rasulullah sa giyang kota ikapat lapis sa langit na nasukya pa ko mameti Rasulullah sa giyang kota ikapat lapis sa langit na miuda sa masuk Jibril sa lakaang kamiran na taman na kaya lakaang ameti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam miyaw mameti giyan sa giyang kota miyaw makwatingin sa giyang kota pat lapis sa langit na so Idris alaihi salatu wassalam so Nabiullah Idris na dahil ito mabot tigyan na piya ka taros kami niya naguini pamang niya kuniyan sa mapya oriyan natin man na tumiyaros kami sa giyang kutwa ikalima lapis sa langit na agit tigyan umakami sa giyang kutwa ikalima lapis sa langit na ayap man natin na miyaw mamiro na Harun alaihi salatu wassalam wah ayaw meron na Nabiullah Harun alaihi salatu wassalam oriyan yan na tumiyaros kami din na ti Rasulullah ko namalapis langit na suwati Rasulullah so kaya pa kumami sa giyang kota namalapis sa langit na ayami yung mamiro na so Musa alaihi salatu wassalam malag nang tayo namalapis sa langit na ayami yung meron na so Musa alaihi salatu wassalam tama natin man na isa piya kataros kami niya naguin ipamangniya ko niyan sa mapya oriyan yan natigo Rasulullah na natumiyaros kami sa giyang kutwa ikapito lapis sa langit na miuda sa natin sa Jibril sa lakaangamiran tama sa kaya lakaangamiran ti Rasulullah na ayat tigin na miyaw mamiratin man na so Ibrahim alaihi salatu wassalam way rumaranda tigin man isiku Baital Ma'mur miyaw man yan so atin na miyaw mamiro na so Ibrahim alaihi salatu wassalam rumaranda tigin siku Baital Ma'mur agit tigin nagyang kutwa Baital Ma'mur na ayat tigin absul duna malaika siku ay malag na uman gawi na 70,000 malak 70,000 malaika uman gawin absul siya giyang kuta Baital Ma'mur didno to ayam analalag na pakakasoy malag nagyang kuta 70,000 malaika uman gawin na sumul siya giyang kuta Baital Ma'mur na didno to pakakasoy oriyan na ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inuit ako na tigin man o Jibril sa giyang kota Sidratil Muntaha giyang kota Sidratil Muntaha so kaya pa kauma meti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang kota Sidratil Muntaha fa'auha Allahu ilayya ma auha ay malagna ini wahirakan din Allah subhanahu wa ta'ala so ngani na ipagwahin yan rakan ku ay malagna ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة guru penatigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang Sidratul Muntaha na run akan miyak wa agiyang kutwa suguan akin ipaliugat no Allah subhanahu wa ta'ala si ku ummatakan sa agiyang kutwa ay malagna 50 asala ku uman mabasa alungan na gumabasa gawi na si Koreno tatigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagitigian ko pembaba kami sumagda ko atigian si Musa alaihi salatu wasallam si ikanam amalag na ikanam pangkata langit miyo maknatiin man isu Musa sa tingin inisiin ako niya natin anton ano ni miya kuwang kaasuguan na metero natin man si Musa at tigyan na miya kuwang kuro asuguan na 50 asambayang
kumabasa alungan nagumabasa gawi. Na ureno to tigin man na pitirurak na Nabi Musa akaswika ko kadnan ka na panganikaw sa kalibatanan kadiyanan ka kanaw mga umat ka. Na piara tiyak na ti Rasulullah so Musa kumyaso yako na emalag na piyangan niya na emalag na kalibatan agiyan ko to tunaniba na sambayanga 50. Tama na tigin man na isa umana ko emalag na tunaniba umana ko na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makauma ko Nabi Musa tiraw na nakialibatan na tinalib kasi ka pa na napakilibati nga pananang ka dikagagaw mga umat ka tama na tigin man na isa pa man na mimbeloy ayam alag na so 50 asambayang ay nipaliugat rakan wallah subhanahu wa ta'ala usi ko umatakan na mimbeloy 5 ato na niba na sambayang tama sa imalag na mimbeloy 5 asambayang taman sa aya kiyapusan sa giyang kaya hadith agiyang ko ta imalag na ato na niba na pagkapapinutulaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko Musa sa giyang ko to pantag sang utasambayang na tama na tigin man sa pagkakasuyin ako mano Musa si ko Allah subhanahu wa ta'ala kaya malag na para kalibatan na tigin na miyatiro ako ay malag na kemamalakod o baak na malag na bako pangkasuy peruman apalibatan panagiyang kaya pamana 5 asambayang so ay malag nagiyanan kaya pusan sa giyang ko to tutulan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang ko to Laylatul Isra wal Mi'raj asi ay mialoy sa giyang ko to sahih Muslim. Mga uri pa Allah subhanahu wa ta'ala anto na ipamana kakwatan no guna sang kaiya pamana dina ilmu kailangan nakasabutan tano sa giyang kaiya tunan iba na kaya panutulatan sa makampat sa giyang kay Laylatul Isra wal Mi'raj sa lagid na giyang kuta kaya panutulaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagandero na giyang kuta amalag na kaya pakilay no Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kuto kabagrian kapakaganian agiyang utakabasatan no agiyang kanamiyang gulawla sa giyang kanana Laylatul Isra wal Mi'raj na upama kaayabu pagusaraw pamikiran away bu pagusaraw manusia nagyang kaya pamikiran niya na upama nalimitado na margno ba matarima pamikiran ayam alag na pungga sa Makkah na nasunga sa Bait al-Maqdis sa Palestine nasunga sa ikapitula sa langit tama sa miya kaumad sa imalag na Sidratul Muntaha si kusol dumiya babasagaw ina miya kaputubos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sa Makkah yuti sa baba sa mga Quraysh na si ko kaya panutulaw Rasulullah sa giyang kaya paman na Laylatul Isra wal Mi'raj na paman na miya betar-betar sila sa kakayad paman na beran pisuman sumanso Rasulullah tama sa pitiro irang mga sahaba ay akala ano nasu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu atira na hay narilen yun so pagarin niyo nabi edi dito na nabi ka bitenged kapaman ande manikaptiruan ano sa miya kasong sa Bait al-Maqdis na miya ka umapansa ikapitula sa langit tama sa miya ka makusidratul muntaha na sibusan kayo miya bubasagay na miya kapeto sa dunia. As tigo mga Quraysh sa kami na aya ipilalagami sa Bait al-Maqdis na sawla na isusurong na sawla na surumbaling ay malag na dulan aya katiya ka di ka ano ba lalakaw mga Quraysh mala na di na kapalayag ipun sa Makkah tama sa Bait al-Maqdis na duwa na surumbaling sa surong na saulan na nasa ambaling sirang man na malag na saulan aw nabud na yatiran Peter o Muhammad daya manalalag na niya babasay ni gawin na miya kasun sa Bait al-Maqdis na miya kasung roop masakwan ikapitula pisan langit tama sa miya ko masa Bait al-Ma'mur na kuan ano man ikapurati amisan na naapya susabud ko mga Muslim ada pentek na suparatian na malusiran ay malag na miya mamasa sa giyang kuta malag na miyang gulawla kapaman ang taaba sa tanwa upama ka di nga paratiya paparatiya so kapakagagawal na marag na kauto maparatiya uwi na sukma sa mga sahaba mga babagri paratiya abu sa sabut nila na giyang kuta kapakagagawal na
nada siran na malag na pamamasa ay malag na kana bagiran ito imposible. So Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu na agi sumungon sa mga Quraysh at tira na, hey Abu Bakar, miyan nagkasopa garing ka. Pianutulian na miya kaumakon sa imantubo miya babasagawin na sumiyong sa Baitul Maqdis. Na nasumiyong sa kapitulo sa langit. Tama sa miya kaumasa Baitul Ma'mur. Na miya kaputubo imantubo miya babasagawin. Miya nagkana natutul. Pamana perhatian nakapananan. Natigo Abu Bakar perhatian nakananan. Perhatian nakananan. Sabab patiin man isa ti perhati ako tigo Abu Bakar apapakaw mong sawahi. So Jibril ayam alag na saprak mata. Na miya ko maso Jibril ko Rasulullah awi din nagiyan ko ta malag na mga aya. Na ay pananang na miya babasagawi. Pamana malo pananan miya tiga miya babasagawi. Na so Jibril na saprak mata kapakaw man yang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakip turun niya ng mga ayat at iperati ako to na aya pananan. So kita malag na utakatetak na Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ko paratian yang ko Allah subhanahu wa ta'ala na daun din ay malag na makaran nagiyan ko to mga tutulagian ko to mga Quraysh. Taman sa pamana na pitimutiman ng mga Quraysh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tira na tapangantan waki o benar siya kini ang adin dipanutun na mi sa Baitul Maqdis kakagi so Rasulullah na paganay panuto pakas sa Baitul Maqdis. At pitimutiman ng mga Quraysh na tira na anak ko na. Paano tulang nga kami ibunta na Baitul Maqdis o benar niya asungaw na. Agi sa giyon ta masa na so mga pedamang Arab na miya makasum sa Baitul Maqdis, mga pedamang Quraysh nakatawa niran so buntal a Baitul Maqdis. Na so kidisya niran ng Rasulullah wanto na ibuntal a Baitul Maqdis na piano tulian kiran dempiya. Oy. Ana man sana bid makalalanga kagi giyon ko ta kapupundutulan niyan usang ko tawa maproropa na Baitul Maqdis na sudin jo kelairan. Oy, malag na sumiya ka pamisita. Kung mga Quraysh sa Baitul Maqdis nagid nang ko tatutulu Rasulullah nagyutud. Ana, yuti sabab pa pamana sa tanong nagyang kay tutulan sa giyang kay Lailatul Isra wal Mi'raj na mapakabagri na giyang kuto parati yung Muslim sa giyang kuto kapakaputak na tanong sa mata-mata na so Allah subhanahu wa ta'ala na din ay imposible ron. Basta akabaya yan na mapanggulaw la. Ukabaya yan na amalag na manggulaw la. Na apya di din kakanaw pamikiran o tao. O pamakabangan pamimikiran na pambatuwa pamikiran ka. Na so Allah subhanahu wa ta'ala na din abawon mustahil. Why? Gina ni isa ako. Kasabutan sa giyang kaya pamana miyang gulaw la sa giyang kaya Lailatul Isra wal Mi'raj. Ikadua, kekuatan siya ilmu, nagyang ko ta malag na kapakaputak na upamikiran tanong. Sa malag na sukad ng tanong Rabbul Alamin na siya ki ay malag na miya tunaniban na miya pa ngadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa puro. Sino miya pa ngadap sa puro? Ay malag na tanong ang hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay malag na tama sa miya kaumasang tay kapitula sa langit. Sa kapupunikiran na gusto Jibril tama sa miya kaumasaran sa giyon ta Sidratul Muntaha na roon yan ay malag na runden ini wahyu Allah subhanahu wa ta'ala so mga dapat paman na mga suguan agugiyan ko ta kini baganon o ato na ini ba na kini suguan kita no sa giyang kai 5 asambayang. So ay malag na apya gibo giyang kaya tutulan sa giyang kay Lailatul Isra wal Mi'raj na kebulungan yan so problema sa bagi minyawid akalian ato na mga daya so Allah subhanahu wa ta'ala na nasapuro anta ka so Allah subhanahu wa ta'ala na dasapuro dasababa dasa tampar sa kawanan dasa tampar sa diwang manamada kala sumiyakit siya ulo niyan na unta basa ho giyang kaya hadith udin giyang kaya hadithatul Isra wal Mi'raj na apya giya buin indelen-delem o Muslim kababarang pangan akalian na kebulungan na giyang kuto akapaka ndedamar akalian sa ayam alag na mata-mataan asukad ng tanong Rabbul Alamin na siiskan yan sa giyang kuto puro arsh ayam alag na giyang kuto kaya pakapangada puno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa
kaya ko ano yan si ko sambayan na gusto ko mga padawahi ay pamana mini bugayron sa giyang kuto anto na niba na Laylatul Isra wal Mi'raj. Sa amalag na isa akakwatan si ando mga bangsa ko naso kapakagagawallah na did na batanuron amalag na kapakaya ba di pamimikiran na. Amalag na di kapakayo batano di pangulugisa ijtihada ano man ayaw to. Oy, pamana api agibo kaya bi araju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bangan pamimikiran na natigan naman na kayang gulaw-ulaw to. Apa man namiya babasa gawi na pun sa Makkah namiya ka masabay Baitul Maqdis sa Palestine. Namiya kasung sa langit. Oy. Na nakaib man na mapitan namiya ka sibo sa tabi babasa gawi. Namiya ka mabuso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pamana Makkah. O pamaka ayang apagisi nagiyan na pamikiran na ka limitado. Kena na akal ka. Uding ka paratiyaya, agyang ko ta kapakagagawala, dabon mustahil. Na gitu. Ay malag na giyang kai, amiyang gulaw la sa giyang kai, Laylatul Isra wal Mi'raj. Na mapakabagriyan su paratiyayaw tao. Si Allah subhanahu wa ta'ala, sa mata-mata na su kapakagagawala, na di kirupa. Mata na su kapakagagawala, na di kaw maapamikiran. Mataan asukap pagagawala na di kesaragan sa akal. Kaginan ipamana patut si iku muslim di kepakayo banian pepenaragi sa akal agi yang kuto mga katiru Allah subhanahu wa ta'ala ay malagna pupakilin na nagiyang kuto kapasangyan nagugiyang kuto ay malagna kapakaganyan. Pada pernah kesabutan si mga bangsa ko Nagyang ko to akala apang kata na ini bagayu Allah subhanahu wa ta'ala ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa man nadid na banyan lagid ko mga nabi. Ay maalagna bigan Allah subhanahu wa ta'ala sa pangkatan agyang kanan na Laylatul Isra wal Mi'raj ipun sa Makkah namiya kasun sa Baitul Maqdis na namiya tuniniban na kaya diniba tama sa miya ko masagiyan ko ta Sidratul Muntaha. Nanana pangkatananan ay ini bagayo Allah subhanahu wa ta'ala ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yan antun ini ba nabagan si ko mga pada nabi. Pada pakaurentan si sa yang kaiya pamanaki o setan sa mababa sa yang ka Laylatul Isra wal Mi'raj nagibon ta abasatan kanda ubuid nanduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga espesyal mga simba di siding gulaulan ay malag na saka muslim na sukap simba ako Allah subhanahu wa ta'ala na ayat na patutar ka nagyang kuto kapan na nabnaring ka sa kapke sunudang kasi iku ukito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena baka di kepakayo baka di pamraktikal di kepakayo baka di amalag ng bebagu sa pamana mga simba ada sugu Rasulullah dan gulaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upama kagyang kaya Laylatul Isra wal Mi'raj na adna emisi senggero ng mga simba na makadagatan dun so Rasulullah na igira lagi de Laylatul Isra wal Mi'raj nagipsuan yan so mga sahaba nagipsuan niran gina da amalag na batano tanan iban na miya kadag normal amalag na suditan di kapagamal na lagid no regular amalag na mga gawi amalag na kana ubued na kibibida agyang kaya Laylatul Isra wal Mi'raj ugyang utakabasatan no da at yang kedua Rasulullah ulan-ulan guda at yang kadiya nagawi bani yang bitun sa Laylatul Isra wal Mi'raj kau pa makaan na makadagatan dun na so Rasulullah na igiram yung masu Laylatul Isra wal Mi'raj na adna dinding gulaw na pamana na may bibidid na mga simba o di na nganin sa nakalilimod na lagi do tumambu may po so Rasulullah na miya kau masu mga sahaba na upa makaan na adin mampu managatan at tatandu ng mga sahaba Laylatul Isra wal Mi'raj di siya nung di timu-timu na siya nung di anton ini ba naman nambayang manaya mga simba isa senggiran sa gyang uta Laylatul Isra wal Mi'raj na nakasabab kuda na di pa kayo batano bebagu sa emalagna na mga simba denggal bakaw Rasulullah agu denggal bakaw mga sahabat yan mangori panu Allah subhanahu wa ta'ala paninta ko Allah na miya kwatano si aguna aya pinaka-importante si inagiyang kuto pamana di deng kepakay ko muslim o banian pesiragis akal
So kipapantag niya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Di ka pa kayo ba yung amalag na ding ka paratian sa mga katiro Allah ka agip tiro na di ka na akal. O di ka na pamikiran. Na ginan isa apupakabina sa ko paratiyaw tao igira aya ini balakyan si iku mga katiro Allah kapakagagaw Allah nagyan ko tuwa pamikiran yan. Ka mata-mata na sa pamikiran tanong na malubay sa tama na malubay na gulimitado sa tama na limitado. Diniyan kakna uban yan ay malag na suldi. So, anto na ba, nakapakagagaw Allah, di ka pa kayo batano, di pa naragi sa akal. So, mga katiru Allah subhanahu wa ta'ala, kung kapapakilan yan, kung kapakagagan na gusto ay malag na kiprupaan yan sa ginawa niyan. Panintak Allah, namiyak watano siya guna, sa giyang kaya makampat usayan, sa giyang kaya laylatul Isra wal Mi'raj. Balasang kano Allah sa mapiyah, subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.